Tayo guys, pakit naman tayo sa ibang ano. Ayan. Talaga aja. Ayan guys. Pakit. Yan po guys, si Manuel Quezon. Manuel Quezon. Manuel Quezon pala. Manuel Quezon. Ayan si Manuel Quezon guys. Nung araw yan. Ayan. Oh. Cottage. Ayan guys. Ayun na, tahan sila. Okay. Ayan guys. Ayos. So guys. Yan. Ayan, kataw. Ang kataw kalay. Sirena. Tawag nila Sirenang statwa. Yan, Sirenang statwa yan guys. Noong araw kasi maraming sirena dito. Noong araw siguro. Kaya ginagawa ng statwa. Yan. Noong araw siguro maraming sirena dito. May sirenang nagpapakita dito siguro noong araw. 1914 pa siguro guys. Marami siguro mga kababalagan dito sa Andred Island noong araw siguro. Nung kapanahonan ng Manuel Quezon. Ayan. Rekada na nagdaan. Ayan na yung estatwa ng Sirena. Ayan. Ayan. May nag-ano doon oh. Ayan guys. Ang dali ito guys. Ayan guys. Oh. Kabila guys. May generator pala dito. Oh. Generator. Ayan. Ayan. Guys.
Plaza. Yan. Yan. Okay. Hindi. Oh. Guys. Yan. Oh. Okay guys.